Oj, bože dragi, kako je dosadno, šta bi ja mogu uraditi? Oj, gledaj, tamo ima neki čuvar, sad će njega izajebavati. Ljudi moji, kako je ovo dosadno, ko ovaj mali što prilazi, ha? Pa gdje si čuvar? Evo me mali ovdje, šta si ti došao vam, ha? Pa evo nije čuvar, došao je te malo zajebavati. Šta je to tebi na glavu krujeti, kod je te mat mašinica za kebab šišala? Koga si ti došao mali vama zajebavat, ha? Mene mat ne šiša mašinom za kebab, nego fleksavcom, da to bude jasno. Pa ti čajete, bože, baš ono prirodno glup. I šta kažeš, ti radiš ko neki čuvar? Čovječ, tebe nema ko čačkalce, pa ja tebe lijevom rukom satru. Šta si ti mali opet mene zašao tu vređit, ha? Ti misliš ja nemam 20 kila s krevetom da ja nisam ja? Haj vam tuć sa mnom, hajde! A hajmo se brate potući da te izlavušam ko valo kupus. E pa haj mali eto me, a sad se čuvaj! Ali brate, prije nek što se potučemo, gledaj tamo dobre ženske, gledaj ono, oj! Gdje je rođak? A evo rođak ovdje. Oj, bož dragi, kako me čovjek spuca. Nama mi izbio memoriju iz mozga. Sad ću morat sebi novi Windows instalirati. Oj ljudi, je slegla pleska, ko šteta na kruh. Aj, joj brate. Ljudi, nikada ne zazivajte čuvare, jer čuvari smo najjači, razumijete? A što se ćeo reći, i vi ako ne budete lajkali ovaj video, ne budete se preplatili na kanal, i vi ćete dobiti plesku, da vam to jasno.